doktor? Tovarišica ne vem, v svom svetu je. I koliko će onda bude u tom drugom stanju? Ja, koliko? Ne vemo. Petar. Čestitam, tovariš Leva. Jugoslavije ni več. Kako ni več? Pa ne me zajebavati, smo domov. Je vikend. Kašli 10 let. Prvo ću ja gore, pa ću posle dole, pa ćemo ona izmeniš. Izdala si me, Marica. Izdala si mi in tega te ne bom nikoli oprostil. In kaj ne bi po tvoje naredila, kaj? Kako si mogu? Ja nisam debel, nemoj majko. Kako si mogu? Kaj si ženo? Tukaj glumiš, da spiš, pol pa tam za voglom drkaš na mehne otroke. Zakaj, sam povejte, kje je moje delovno mesto? Ni ga več. Ja imam firmu, zove se Šumadinec. Pa mi je s tem zajamčeno. Mesto direktorja? Pa zakaj vas to skrbi, Stane? Če hočeš biti uspešen moški, moraš točno takole izgledati. Predlagam, da ga hospitaliziramo. Pa nisem jaz lopal in mene so lopali. Ali on je lud? Ja, pa smo se za to borili. Pa donosam je z tega Balkana. Jebe vam majku kapitalističku! Treba je bilo kupiti za 40. Tranzit! Rak! Vse! Jaz nisem lud, pusti me. Človek, vi ste zreli za psihiatrijo. Kakšne psihiatrijo? Veš, da sem tam že bil. Pa si nora, kaj? Nekaj najprej ženo, zdaj pa v glavo žogo metal, kaj? Mislim, Jovo. Ja, lepo se igrajte, če ne gremo takoj domov. Sam ti rekao da je lud, on ima nož.